Dobar dan i dobrodošli u 34. epizodu Engleskog kroz govorne vježbe. U ovoj ćemo epizodi još malo govoriti o superlativima pridjeva, ali i ponajprije o frazi how far. No za početak malo ponavljanja. Koje knjige su one na polici za knjige? Which books are those on the bookshelf? On je stvarno najbezobrazniji čovjek na svijetu, zar ne? He is really the rudest man in the world, right? Zašto si ti ovdje kad su svi tamo? Why are you here when everyone is over there? Primijetite da sam doslovno rekao kad svi su tamo. When everybody is over there. A ne when is everybody over there? Kad svi su tamo. Imaju dva praznika ovaj tjedan. There are two holidays this week. A od ponedjeljka sam na odmoru. And from Monday, I'm on vacation. Daleko se kaže far. Far. Daleko od nečega se kaže far from. Far from. Koliko daleko se kaže how far. How far. I upotrebljava se na sljedeći način. Na primjer, koliko daleko je Italija od Njemačke? How far is Italy from Germany? Ne zaboravite napraviti zamjenu mjesta glagola i subjekta. Dakle, reći how far is Italy, a ne how far Italy is. Kad želimo odgovoriti na pitanje koliko je nešto udaljeno, upotrebljavamo već poznatu nam strukturu it is. It's. I onda kažemo udaljenost. Kako bismo govorili o udaljenosti, moramo naučiti riječi za metar i kilometar. Metar se kaže meter. Meter. 50 metara se onda kaže 50 meters. 50 meters. Kilometar se kaže kilometer. Kilometer. Pripazite na naglasak. 13 kilometara se onda kaže 13 kilometers. 13 kilometers. Jedan tipičan odgovor na pitanje koliko je nešto udaljeno glasio bi, na primjer, udaljeno je 10 kilometara. It is 10 kilometers away. Pritom na kraju upotrijebite riječ away, koja bi se mogla prevesti kao udaljen. Away. It is 10 kilometers away. Dakle, pitanje bi glasilo, na primjer, how far is Italy from Germany? It's 1,000 kilometers away. Pokušajte izreći sljedeće rečenice. Koliko daleko je tvoja kuća od škole? How far is your house from the school? Udaljena je 5 kilometara. It's 5 kilometers away. A ti, koliko daleko je tvoja kuća od ureda? And you, how far is your house from the office? Udaljena je preko 15 kilometara. It's over 15 kilometers away. Ima li pekara u ovoj ulici? Is there a bakery in this street? Ne, ali ima jedna u onoj ulici tamo. No, but there is one in that street over there. Udaljena je samo 1 kilometar.
It is just 1 kilometer away. Koliko daleko je Hrvatska od Njemačke? How far is Croatia from Germany? Udaljena je preko 1000 kilometara. It is over 1000 kilometers away. Nemojte zaboraviti neodređeni član ispred riječi 1000, 1000. It's over 1000 kilometers away. Koliko je udaljena tvoja soba od bratove? How far is your room from your brother's? Udaljena je tek 17-18 metara. It is just 17-18 meters away. Oko ili otprilike se kaže around. Around. Druga riječ koju možete upotrijebiti, koja je otprilike jednako česta, jest about. Around, about. Malo prije smo rekli da far znači daleko ili dalek. To je pridjev kao i svaki drugi koja ima svoje komparativne i superlativne oblike. Međutim, dosad smo rekli da komparativ pravimo tako da dodamo nastavak pridjevu. Na primjer, rich, richer. Hot, hotter. Far je jedan od rijetkih nepravilnih pridjeva koji ne pravi ovu strukturu dodavanjem Njegov komparativni oblik, dalji ili udaljeniji, nije farer, već farther. O superlativima smo pričali prošli put i rekli da se prave tako što pridjevima dodamo nastavak est. Na primjer, rich, richest, hot, hottest. S tim da ispred takvog superlativa moramo upotrijebiti i određeni član the richest, the hottest. Međutim, kako je far nepravilan pridjev, njegov superlativ, najdalji ili najudaljeniji, neće glasiti the farthest, već the farthest. The farthest. Far, farther, the farthest. Around, about. Pokušajte izreći sljedeće. Ovo je najudaljenija trgovina u gradu. This is the farthest shop in the city. Zašto smo ovdje? Why are we here? Pa najjeftinija je, gle. Well, it is the cheapest. Look. Ovi usisavači su samo $50. These vacuum cleaners are only $50. Koliko daleko smo mi od doma? How far are we from home? Udaljeni smo oko 13 ili 14 kilometara. Zašto? We are about 13 or 14 kilometers away. Why? Primijetite da ovu rečenicu nisam započeo s it is, jer ne govorim koliko je nešto udaljeno od mene, već koliko smo mi udaljeni od nečega. Njegova škola je udaljenija od doma od škole njegova brata. His school is farther from home than his brother's school. Moja soba je udaljenija od kuhinje od sestrine sobe. My room is farther from the kitchen than my sister's room. U ovakvim rečenicama nemojte da vas buni što 2 put morate izreći od, a oba puta upotrebljavate drugu riječ. Prvi put
from kad govorite o fizičkoj udaljenosti, a drugi put than kad zapravo mislite nego što je. Farther from the kitchen than. Koliko daleko je Zagreb od Berlina? How far is Zagreb from Berlin? Primijetite izgovor imena gradova. Zagreb, Berlin. Berlin. Udaljen je otprilike 1000 kilometara. It is around 1000 kilometers away. Moj brat je tamo zajedno sa svojom ženom. My brother is there together with his wife. Oko 3 sata je popodne, a još uvijek je hladno. It's about 3 o'clock in the afternoon and it is still cold. Je li ovo najudaljenija škola u gradiću? Is this the farthest school in the town? Čak je udaljenija od bratove škole. It is even farther than my brother's school. Riječ koja ima suprotno značenje riječi far jest close. Close. Blizak. Ovo je pravilan pridjev, što znači da su njegovi komparativni i superlativni oblici sljedeći. Closer, the closest. Close, closer, the closest. Blizak, bliži, najbliži. Gdje je najbliža otvorena trgovina odavde? Where is the closest open store from here? I ima li išta mlijeka ili kave tamo? And is there any milk or coffee there? Udaljena je otprilike 3 kilometra. It is around 3 kilometers away. I da, ima puno kave i mlijeka. And yes, there is a lot of coffee and milk. Nema li ikakvih bližih trgovina? Veoma je hladno. Aren't there any closer stores? It is very cold. Ne, nažalost ne. Najbliže trgovine su zatvorene. No, unfortunately not. The closest stores are closed. Jer je praznik danas. Because it's a holiday today. Primijetite razliku u izgovoru riječi closed, zatvoren, i close, blizak. Closed, close. Riječ close može se upotrijebiti za opis odnosa među ljudima koji su bliski. Kad želimo reći da smo bliski s nekim, onda upotrebljavamo prijedlog to. Close to someone. Na primjer, I'm very close to my sister. Veoma sam blizak sa svojom sestrom. Nisam veoma blizak s mojim susjedima. A ti? I'm not very close to my neighbors. And you? Moja sestra i ja smo veoma bliske. My sister and I are very close. Ali majka i ja nismo, nažalost. But my mother and I are not, unfortunately.
U ovoj rečenici se riječ bliske podrazumijeva, nismo bliske, jer nam je poznata iz prethodne rečenice, pa i nema razloga ponavljati. Jane je moja najbliža prijateljica. Jane is my closest friend. Primijetite da ovdje nisam rekao my the closest friend. To je zbog toga što članove the, an nikad ne upotrebljavamo uz posvojne pridjeve. My, your, his, her, our, their. Jesu li garažna vrata sad zatvorena? Is the garage door now closed? Je li on blizak sa svojim roditeljima? Is he close to his parents? Blizak je sa svojim ocem? He is close to his father, ali je čak bliži sa svojom majkom. But he is even closer to his mother. U redu. Sad ćemo ponoviti riječi iz današnje lekcije. Dalek, daleko. Far. Koliko daleko? How far? Metar. Meter. Kilometar. Kilometer. Udaljen. Away. Otprilike, odnosno oko, dvije riječi. Around, about. Blizak. Close. To je sve za danas. Čujemo se u idućoj epizodi, dotad ponavljajte naučeno. Za sva pitanja možete mi se obratiti na e-mail na stranici podcasta. Pozdrav!